Allinhamusqa runamasiy, kunandia devoción matutinata noqanchik kicharispa kasun. Hinallataq niwanchik kunandia adoptados niwanchik. Imani munan kayri, apóstol Pablo sumaqta k'amiykuwasun chantapi sut'ita willawasun. Kicharina tiyan chaypaqa kay libro de Gálatas maychus kasan tawa yuq chantapis 15 chikllashqa nina hinata. Ahinallataq noqanchik pichus wawas kasaspa kamachik karqanchik, kay pachaq kamachisqanninta kasuspa. Ari, noqanchik kay pachapi kasaqtinchik ichari wawalla kasaspa noqanchik karqanchik. Hinallataq chaypi apóstol Pablo sumaqta k'amiwanchik explicawanchik imaynataqa Jesucristo hamurqa kayman. Chayrayku noqanchikta payqa wawanta hina hap'iwarqanchik. Tukuypis Galaciamanta munarqanku, esclavusta hina judíos kawsay munarqanku. Pero mana, Jesucristoqa kawsachiway munanchik wawasninta hina paytaq papasunchik. Esclavoqa chay tiempopi mana nimata, mana papasuy tataynin manchu karqa paytaqa icharis dueñontaqa. Esclavoqa kasunan karqa, tukuy imata ruwanan karqa maychu señornin wiraquchanta. Pero Jesucristotaq niwanchik qankunaqa mana esclavuschu kaykichik. Noqa kachamurqani wawayta qankuna kanaykichikpaq wawasni. Wañuyninwanqa noqa hap'irqaykichik, Espíritu Santuyta t'akayurqaykichik. Chayman hinataq kunan tiempoqa kawsanaykichik nispa. Ima lindo kanman ichari munasqa kuyamasi, noqanchik hap'isqas kanchik Jesucristunpaq wawasninta hina. Ahinata sapadiya k'amiwanchik, ahinata sapadiya bendeciwanchik, ahinata sapadiya munaykukuwanchik. Chantapis allintata hina payqa tukuy huchanchikta qunqayman apasan, mayu ukhu uraman apasan mana yuyarinanpaq huchanchiktaqa. Hinallataq kay devoción matutina niwanchik Diosninchik tataqa payqa ashka munayninwan noqanchikta hap'iwarqanchik. Payqa wawasninta hina herederosta quwarqanchik. Imaraykuqa munayninwan kawsanchik. Chaymantataq noqanchik dependenchik, chayrayku noqanchik voluntadninta ruwana tiyan. Kay munakuwasqanchik rayku chantapis adoptawasqanchik hina, wawanta hina noqanchik kawsana tiyan paypaq munasqanman hina. Mana facilchu porque kay pachapiqa munanchik kawsayta noqanchik munasqanchikman hina, aycha runas hina. Pero Jesucristo invitawanchik kunandia paypaq munayninman hina kawsanata, porque wawasnin kanchik. Ama chayta qunqanaykichu tiyan, chayman hinataq kawsakuy munasqa kuyamasi. Chay yachay kasan kunandiyapaq. Diospaq bendición ninwan kanachik kusqa kayakama.